Ulun telangke kande megantung, ulun beri maklum haba mutentek, nana raja Johannes ulutan gekun akan cut bulian cinta jeb watek. Jino hai putra harap benetung akan pertemuan ke aso jure, mengnya hantat tem betro ta maklum raja kana kun perang mutentek. Gerulah kuta gehanco mideun gepohngan urang Bandung meribaya menante langke lahai kaji kun cut putra megleung seut le tentea mekru semangat rahmat metemung patut tat lontung raja panghule akan tetapi ka oi lon jamun pomakan kun yuh masa dile raya ulun na pertemuan mecato sisun akan jename mengnyata lolon baru sah getuang menyan keyum ganto jename nyata lo raja habalon maklum betulah sisun rugo meribaya hanjiat menikah han sahlon getuang serta rukuang picrengan ulea hanjiat megisa kedeh umidian nyawang ulun tuang sinabu padea putra Faridon menan ke jikun kata hireun telangke jamea puleh tah gadah tejunun puleh hireun izin jilake izin putra cut lon wa umideun lon jak beri maklum bak raja dile tengku telangke gisale mameng cut putra megleung tinggai lam jure uropi malam putra nemakeun leh nyan mameng jak ihlam jure hingga tengah cut putra megleung hingga nasi jem mata kardea lemah rahsia jempa si kureung bak sang-sang nanyum menoban lagea nasabo cicem bule jisun brun jitamong mameng laju lam jurea jidang bak tingkah putra kahireun tajo cut megleung nedrop lemu prea cicem nyan duda cut putra temeng yo nyan le sisun jicoh metentek jicoh cut putra bak jaro unun cut putra megleung bengehkeun lage nemat bak sayep nebet bule ruang di cicem bayeun kana luah bule hana le di cicem bayeun nediak le uleun yo nyan metentek uropi bengah subah karenem cut putra bulian jaga lam jure ingat ke lumpa putra tejunum yo nyan ne penyum makna kana the truh Johan Ali kena lam mideun nyawang ulun tuang sino lam jure nyan makna lumpa cut putra megleung habis ne maklum dengan ilmu alian ni banyan putra ne makeun diwiangan unun denda yang tente tetap ke putra sinan lamideun dina ulun kun telangke dile antro baraja haba kaji kun kaji beri maklum ji pegalake ampun mekuta raja lamideun ni baklun punyum buat nyohan tente putra Faridon han ase tatuang payah tat ruang akan jename ngan tengku linto mecato sisun ka oyo jamun cut putra dile soso yang menang nyan ke pertemuan baro je tatuang putra mangat be mengyayang talo kagekoh rukuang hanle metemeng gesa ujure menan cut putra bak kamo jikun ulun beri maklum ubah panghule pakriban pike hase tatuang masin ngan keung kalun petuntea di Johan Ali seut le mameng balik ke sisun lonjak lam jure balonjak jino bak putra buleun pupua yang jikun bandum lon angke talo pilon tem menang pilon tuang kahak bak rimong han le bak cagea kahak ni bak gle han le ni bak kruang dak putuh rukuang katruh bak wate izin hai ayah lon langkah sisun bak putra buleun di dalam jure di raja silan ia mata jeron-jeron serta nekun menoban lage bek pesak nyawang hai bungong sumpeung lain metemeng meribe-ribe lain ulun beri cut putra megleung riri yang takun jiet lon jak lake
Faridun pari bekle peremun han hase tatuang hai bungong kembe sabab talo mecato sisun jika ler kuang mati metente Nyan kejiat lon tam hai bintang timu bukan lon lintiang hana patut mea menyana jawang golam Tuhan tuang lain tatemeng putra mangan bea di Johan aliyo nyan lom dabung menan bek ne khun hayah panghulea menyakan tham ulun nyo sisun balun koh rukuang nyawang ngat padea karena hati sabehan etun ke putra bulian ingat dia buatea di Johan Ali menan ke jikun ia mata jeron-jeron basah ngan bajea di Raja Silan yo nyan tejunun mata ka senbrun pusengan ulea ingat anak draw apa bungong sumpeung hanjet lene tun ne pegah lage nafah ne kadawa tulo lampu nyuang ia mata jeron-jeron laju merere menapi tutong medeh pi seuum kri-kri yang ne khun hanali lage ne rumah ne cok ngan pedeung serta sisun ijangan baje ngan kula kama tampok si kureung baje kerajaan nayum meribea nyopat hai ane ka ulun buluang hai ane tatuang kegafan tente lun niat lun tanam bungong si yung tacre di midian tatinggai jurea ada ulun tam hanta peremun ulun tada beung hai bungong kembe jino ka izin cut putra tatuang paliat telinteung doa lun lakea di Raja Silan menan kun ia mata jeron-jeron laju merere di Johan Ali camplitan keung bedah le mecrung jisuk ngan baje jisuk silua cakeur ngan pedeung pangkat si kureung jilhat ba ulea jisema ayah bagah le mameng ibu lom sisun semah metente Johan Ali tron langsung le uleun gudaji timpeung laju le muprea iring le rakyat diwiangan unun pahlawan useung tegagop malea laju berjalan bintang si kureung jitinggai midian serta jurea ayangan ibu han pole takun umpama ujian ia mata merea hati tak tutung jantung tak suum umpama tufuan katika badea tetap kesusah ayah di midian jina ulun kun ke bungong kembea kedembak putra laju kaji pluang umpama budeung jipluang jika jaya ka habeh blang padang metemeng merumpa uteun karengan batea ku antakiah bagah semereung laju ji ampeung le jaga jurea yang jaga kuta tanyang le mameng yo nyan jilin teung nyan urang jamea panetro langkah ne pegah sisun cuba cina kun raja panghule lonjak bak putra Faridun buleun hajat metemengan bungong kembe yang jaga pintu jipluang le mameng bak putra megleung kajijak berite atro bak putra menole jikun jaro le sisun jibut bak ule ampun putra cun bungong siung-yung di luar midian na urang jamea sang anak raja rupa lun penyum hajat metemengan cut panghule putra Faridun seol le mameng cuba petamang kena ujurea pahlawan jaga gisale mecrung yo nyan kaji kun ba urang jamea tuan ku tamang udalam midian wasiat cut megleung putra lam jurea di Johan Ali tekhem tu senyum tamang le mameng bandung merere atruh bak putra gemebri salim alih nyan sisun ge ubale gedua metumpok rakan uya unun alih metemengan aso jurea